Ćao i dobrodošli na moj kanal. U prošlom videu modnog blogovanja govorila sam o tome šta trebate da znate pre nego što pokrenete blog. Bilo da je modni blog ili bilo koje druge teme. Današnji video bit će posvećen tome odakle da počnete, korak po korak, od onog trenutka kada odlučite da pokrenete blog. Prva stvar koju trebate da učinite jeste da smislite ime bloga. Znači da osmislite originalan naziv koji će opisivati i vaš blog, ali i vas. Vodite računa da ne koristite ime koje je već neko drugi koristio. Na primer, zamislite da za par godina vaš blog uspe i da dođete u situaciju da sarađujete sa nekim velikim brendovima, tipa da imate svoju kolekciju. Vodite računa da li ćete to ime moći da stavite na etiketu tog brenda. Pretražite internet da vidite da li je domen slobodan, u zavisnosti od toga kako želite da adresa vašeg bloga glasi. I sad dolazimo do pitanja, takođe bi trebalo razmisliti da li da se vaš blog nalazi na Blogger platformi koja je besplatna ili da se nalazi na primjer na WordPressu ili bilo kojoj drugoj platformi. Dakle, da li ćete unajmiti dizajnera koji će vam odraditi sajt ili ćete ga kreirati sami. Naravno, sve to zavisi od vašeg budžeta i od toga da li ste spremni da od samog starta uložite u blog. Koliko ste sigurni da ćete to ozbiljno raditi, onda savjetujem da krenete sa WordPress platformom, a ukoliko niste sigurni da li će sve to ići, da li ćete imati volje i želje da konstantno radite, onda predlažem da izaberete Blogger platformu. Recimo da ste izabrali Blogger platformu i da ste rešili da baš tu kreirate blog, onda napravite email adresu koja sadrži ime vašeg bloga. Na taj način ćete delovati ozbiljnije. Ono što treba da znate jeste da kada kreirate blog na Blogger platformi, blog će dobiti nastavak sad, na primjer, vaše ime .blogspot.com. Znači, to će biti adresa vašeg bloga. Ono što isto treba da znate jeste kada kupujete domen za vaš blog .com, .net, .rs, jeste da se taj domen plaća na godišnjem nivou i takođe vam je potrebno i da uzmete i hosting. U zavisnosti od toga na kom sajtu kupujete domen, cene će biti različite, ali recimo da kada kupujete domen, na primjer na GoDaddy-u, godinu dana domena plus ima neki dodatak zaštita podataka, nisam baš sigurna, oni koji se bave web dizajnom verovatno bolje znaju, i godišnje plaćam za domen i tu zaštitu podataka oko $20. Kada ste odradili sve te tehničke stvari, kreirali ste blog, osmislili ste postove, napravili ste nekoliko postova, dakle da na vašem blogu već postoji neki sadržaj, onda krenite sa kreiranjem društvenih mreža. Napravite stranicu na Facebooku, napravite Instagram profil, Google Plus profil, Twitter profil, Snapchat, YouTube kanal ukoliko želite da ubacite neke videoklipove i naravno neka nik na vašim društvenim mrežama bude isti kao i ime vašeg bloga. Sad, pre nego što pozovete prijatelje da lajkuju vašu Facebook stranicu, stavili ste profilnu fotografiju, stavili ste cover fotografiju, stavite i nekoliko postova. Ljudi kada dođu na vašu stranicu moraju da znaju o čemu se zapravo radi. Lajkovat će tek onda kada vide da li ih taj sadržaj zanima ili ne. Dobre savete dao je i moj drugar Milan u svom videu, ostavit ću vam link ispod ovog posta. Takođe, dotakla sam se ove teme i u razgovoru sa Tatjanom. Tema je bila omiljene društvene mreže. Ono što dalje sledi jeste da budete uporni, da imate neku konstantnost objave postova. Naprimjer, nije loše da odredite kojim danima ćete izbacivati koji post. Naprimjer, ako se bavite lifestyle-om, odredite da ćete, ne znam, ponedeljkom izbacivati neki recept, da ćete sredom izbacivati outfit post, a da ćete petkom pisati o putovanjima. Možda nedeljom o nekim laganim temama, neopterećujućim temama. Ovo je dobar način jer ljudi koji vas prate znaće kojim danima šta da očekuju i tada će namenski dolaziti na vaš blog i čitati sadržaj koji ih zanima.
Ja moram da priznam da ja nisam još uvek uvela ovu rutinu, jer živim nekim malo drugačijim tempom, a i ne volim baš nešto unapred mnogo da planiram, ali ne znam, nekada ću uvesti i ovu rutinu. Ljudi koji ovo rade kažu da ima efekta i ja im verujem na reč. Pošto se trudim da nekako vam dam savete koji ne zahtevaju finansijsku podršku, jedan od načina da proširite vašu publiku jeste da sarađujete sa drugim blogerima. Da uredite neki outfit post sa njima, da napravite neki zajednički video. Jer, na primjer, neko ko prati vašu drugaricu blogerku će kod nje videti vas i onda na taj način početi da vas prati, otkriti vas i početi da vas prati. Postoji velika mogućnost i to je svakako plus da će vas možda neki brendovi na ovaj način otkriti, tako što su možda sarađivali sa vašom koleginicom blogerkom i na njenom profilu ili blogu će saznati za vas i eto možda dođe do potencijalne nove saradnje. I opet ponavljam, ono što je zaista najbitnije jeste da budete svoji, da prihvatate sugestije i kritike, dobronamerne kritike, ali da i dalje pišete u nekom svom stilu i da izbacujete ono što vas zanima. Nemojte se obazirati na loše komentare i toga će biti, budite spremni. Bitno je samo da radite to što volite i da istrajete u tome. Ukoliko vam se ovaj video dopao, slobodno kliknite dugme like, zapratite moj kanal kako biste prvi bili u toku kada novi video izbacim, ostavite mi komentar, pitanje, sugestiju, sve što vas zanima, da li to bilo u komentaru ispod ili na blogu, na Facebook stranici, Instagramu, mene svuda ima, slobodno me možete kontaktirati i pitati sve što želite. Vidimo se neki drugi put i ja vas puno pozdravljam. Ćao!